Na msikilizaji mpenzi au jambo na karibu, ikiwa tunaendelea vema popote ambako unaendelea kutufuatilia. Hii ni Zejofa Media, kitu ambacho kinakupa fursa ya kwenda kupata habari mbashara, na mimi ni Banza Alain Taxis, na kuita na kukaribisha pia kwenda kwa nasi kwenye habari zetu za leo. Tukikuanzia na mtasari wa habari zetu ni kwamba mtu mmoja afariki dunia kwenye maandamano huko Kamanyola, Kivu Kusini, ambako imeendeshwa hii Julai 5. Na kwingine kutajwa kwamba wanamgambo 6 wa Kodeko waingia kwenye nyavu ya wanajeshi wa FRDC na kunaswa. Na mwishowe kabisa utajua kwamba hali ya wakimbizi wa vita huko Beni yaripotiwa kuwa shwari kwenye maeneo hayo. Hayo na mengine mengi, basi ambatana nasi kwenye habari zetu. Naam, kama nilivyokujuza kwenye mtasari wa habari zetu, tufungue nyavu na habari toka hapo Kamanyola, Kivu Kusini, ambako mtu mmoja alipotiwa kufariki dunia na mji kukaa kimya kabisa bila kazi yoyote. Hiyo ni takwimu ya maandamano yaliyoandaliwa na ushauri wa vijana pa Kamanyola ndani ya tarafa la Walungu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana hao walikuwa wakipinga maneno ya chuki iliyotolewa na mratibu wa shirika la raia ya Kamanyola ya kusema ya kwamba 70% ya wakahaji wa mji huo sio wakongomani wenye udongo wao. Asubuhi hii kitengo cha polisi kimemfyatulia risasi kijana mmoja mzalendo na kufariki hapo hapo, kitendo ambacho kimeongeza joto na kupasha presha zaidi sana kwenye mioyo ya waandamanaji ambao walienda kufunga barabara kuu namba 5 na kutokuruhusu kazi yoyote kwenda kufanyika. Jean Baati ni mkahaji wa Kamanyola, ameutaka uongozi wa kijeshi pamoja na raia kwenda kuikaa chini kwa lengo la kwenda kutafakari kuhusu swala hilo. Tumsikilize kwenye mic ya Zejofa Media. Hali mwariri unaona kama depuis jana busiku tulisikia kabisa mabale zinapiga zinakrepite fasi yote mwingine. Ilikuwa labda hii ilitokea kwa sababu wajene walikuwa na andama maandamano kabisa leo usiku ya 5 ya soko. Maandamano ile ambao ilipingwa na wa autorite local, labda ile kupinga wa moja hawakusikia, na sasa mnaona makonsequence ile saa balifanya maandamano usiku, voilà ma agent ba ordre baka ouvrir feu, na voilà unaona deja tuko na victime moja. Serikali bwana Mwarina atungianzia kwanza hapa kwetu Kamanyola, tuangalie gisi tutaikala, tuikale tufanye kikao tuzungumuze, kwa sababu hatuwezi résoudre problème na problème nyingine, sino kutakuwa tu ma consequences za kila siku. Lakini ya muhimu ba autorité locale hata provincial hata national hata sheferi yetu nezi kuja inaangalia situation, inaikalisha batu banazungumuza, amani ikuwe, na hii jambo ya makonflit donc isiendele mwingine. Mtu amekufa, labda tunaomba kabisa akuwe prise en charge, familia yake ikuwe prise en charge, na watu benye balipiga masasi kwa raia mwenye hana bunduki, vraiment tuna regrete sana na tunaomba justice ifanye kazi yake. Lakini kwa community yetu ya Kamanyola tunaomba kabisa tuikale paske muzozo hatuwezi itatua na ingine muzozo. Tunaikala, hakuna mwenye hayafanyaka kosa na hakuna mwenye hatafanyaka kosa, lakini tuikale, tushauriane, tuambiane ukweli en face kwa sisi, na hivi muzozo tuitatue sisi kwa sisi, na maendeleo tunaendelesha mwingine yetu. Naam, na kwingineko ni kwamba wanamgambo 6 wa kundi la waasi la Kodeko wakamatwa na jeshi la taifa FRDC hii mwanzo ya Julai huko Amboni, sekta ya Banyali Kilo, tarafani Jogu. Msemaji wa jeshi la Kongo kwenye upande huo amekamilisha habari hizo, huku akikumbukiza pia mashambulizi dhidi ya raia wa China. Naam, na kwa kumalizia tumalizia na habari toka huko Beni, ambako wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko ya kivita waendelea kupitia kalvari kutokana
na vurugu kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa FARDC inaripotiwa siku baada ya siku kwenye baadhi ya vijiji vya huko Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu Molelwa Msekedide anakujia na ripoti. Wakimbizi wa ndani kutoka sehemu za Bunagana, Ruchuru, Kanyabayonga mkoani Kivu ya Kaskazini na ambao wameyaacha makazi yao kukimbia kusonga mbele kwa wapiganaji wa M23 waishi maisha duni ndani ya chumba cha Hawadi kilichokuwa kikipokea mikutano ya ofisi ya meya wa jiji la Beni. Wakiwa jamaa na familia mbalimbali walalamikia hali wanamoishi na kudokeza haya. Journaliste, mimi nakushukuru gisi ulikuya kutuona hapa. Sie tuko bakimbizi kutoka wapi? Bunagana, Ruchuru, Kanyabayonga, wapi na wapi. Tulifika hapa hatuko barebele, tuko batu bazima sanie. Sasa kufika hapa mtu moya ya huruma alitupokea si tukuye ikala hapa. Kuikala hapa nani kama kolonele nani akasema tutoke. Tuende wapi hapa siye tutaenda wapi? Tuko Mkongo yetu, hatuko banani, hatuko barebele, tuko ba déplacer de guerre. Tufanye nini baba? Mutupatie solution, hatuna nafasi ya kuenda. Mutupatie solution nie ba société civile kama babitu gani mutupatie solution. Jusie tuko nangaika sana, tuisha teseka, tuisha poteza, tuisha kufisha. Basi tuseme nini baba? Nie mutupatie solution, hatuna nafasi ya kuenda. Tena babwana bako mupori. Habako karibu bako na gombana, bako na kufa juu ya inji. Gouvernement tupatie solution. Hatuna nafasi ya kuenda. Hatuna nafasi, tutatia batoto wapi? Merci. Sana. Gouvernement tupatie solution. Hatuko barebele, hatuko banalo, hatuko ba Kongomani 100%. Vraiment, tukwe hivi. Maisha ya hivi. Tuende wapi baba? Tuende wapi? Banamuke bako na kufa. Banaacha batoto. Baba bako na kufa banaacha batoto. Sie tuende wapi? Mutupatie solution nie ba société civile na ba gouvernement. Yote mutupatie solution. Tuende. Azamoluba. Sengeli na moluba tokolobele chiluba. Mamia ya wakimbizi hao wanahitaji msaada wa vyakula kama vile dawa pia. Tolebi papa zate papa kufana bitumba. Tozange loko akosala. Soki tokokende wapi toyebite. Bosunga biso. Touti na Kirumba na Kanyabayonga. Tobanda Ruchuru na Miguru ti tokoma totota na makulu. Soki tokokende wapi bosunga biso. Na mimi tasema hapa tunateseka. Chakula hakuna, kulala kwa mubaya. Depuis tubeko netufukuza sama nyama, tunanja indiwa sama nyama pori. Tunateseka sana, mtusaidie. Kula tuko naenda kulomba musoko, mwenye anapenda anakupa, mwenye anakatala anakuchamba. Manguo yote tulishapoteza, kila kiyote tulishapoteza. Hatujue kama tutafanya nini. Mtusaidie, tunakufa. Mtusaidie na dawa tena, mtusaidie dawa. Batoto wako na gonjwa, hakuna dawa, hakuna chakula, tunahangaika kulomba musoko, kia kujifinika hakuna, na chungu ya kupikia hakuna, na bido hakuna, na mbabula hakuna. Netu wengine walisha kufa hapa na batoto wengine walisha kufa, batoto wengine abana na bazazi balikufia munjia, wanashinda na wakubazika. Wote hao waishi ndani ya chumba kimoja ambacho ni ukumbi wa mikutano ya nje tu na upango unaohifadhi ofisi ya meya wa jiji la Beni. Juhudi za kuwapata wakuu viongozi husika kwa kupata duru zao kuhusu malalamiko ya wakimbizi hao ziligonga mwamba. Mimi ni Molelwa Msekedide wa Zejofa Media.
kupitia ripoti ya mwenzetu Mwolelwa Msekedide ndipo tunafunga kabisa makala yetu na habari yetu ya siku ya leo. Banza Allen Taxis alikuwa ni mimi. Hii ni Jofa Media na kualika kwenda kulike, kushare na kusubscribe channel yetu hii. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unaendelea kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa YouTube, Facebook pamoja na Instagram. Kwa heri.